Kei waho atu o taupiri maunga te kapa waka amatua ngahuru mārua o Tūrangawaewae e whakaoti ana i tō rātou whakaharatau whakamutunga. He tino rau atu me ki, nā te mea ko ngā mahi o wakaama he ahua nui te utu, ki uru atu ki ngā kaupapa wakaama. Ko mere pāia manukau tētehi o te kapa wakaama nei, e uana ki te kaupapa waka, aha koa te pakeketanga, mā te whakapakari tinana me te whakawhanaunga. Ko te manawa tahi, me ki aha koa he krapu wakaama, anō nei ko te hāpori. Ka hoi ana mātai ki te taho tō tātou marae, a Tūrangawaewae, anō nei ko te hāpori te kaupapa nui hara i te krapu. Ko te kotahitanga te o ngā tino mātāpono, me te whakahoki pia i te aroha ki te hāpori, koera te o a tātou tino mātāpono. Ko roa pura Hope e hoi ana ki te taha o ēnei wāhine, ko ia hoki te tiamana o te krapu, ko ana mahi, he whakarite, he whakatika hoki i ngā waka, mo te whakataetai a motu nei. Ko te mea pai rawa ki ai o te hoi waka, ko wātea mai ki te katoa o te whānau, aha koa tamariki, tai tamariki, aha koa kaumātua, he wāhi pai mo te whānau katoa, wahine mai, tāne mai. I guess freedom. You can leave all the stress of the day behind, go for a hoi and just leave it all on the shore. E hia ke mārama nei kua whakapau wera ana e nei wāhine me tō rātou kaia koa Michael Rogerson kia whakaihuaka i rātou i tō rātou reanga ki te whakataetai o Karapiro. Win, lose, whatever happens, but just to enjoy it, enjoy the moment. Nationals at Karapiro is only a small part of the journey. Some of our teams have been training for a couple of months. E hikaka ana mātou, ko tai, ko tata tai mātou ki taua whakataetai me te roa hoki o ngā haratau. E hikaka ana. Ahua whātau pea ki mua, i tau atu au ki runga i te waka me te nākau nui, tau ana mai a hau ki runga i te wai, ana kua tau katoa taku Māori, me taku wairua ki runga i te wai. Ko mahi a katoa ngā mahi ki runga i te wai, ko te takahi i te ara ki uta, o ti rā ki Karapiro, te kaupapa, te kawapāora, mā Aukaha. Ko te reo, te take.